hartlike goeiemôre aan elkeen. Good morning, Dumelang. Het is vir my 'n baie groot voorreg om vandag, ons gaan nie vandag begrafnis hou nie. Ons gaan vandag Bertus vier. Vir wie en vir wat hy is. En vir wie en wat hy was. Tannie Marie, Elise, namens myself en my eggenoot wil ek graag ons innige meegevoel met u betuig met Bertus se heen gaan. En ons is vanmôre hier by mekaar as vriende, as familie om 'n baie besondere man se lewe te kom vier. En as ek so na u kyk, dan wil ek amper sê, ek kan met sekerheid sê dat Bertus en in elkeen van julle se lewens 'n impak gemaak het. Sometimes just a smile, sometimes like they said, you have to teach you a lesson. But it all was with love. En dit is wie Bertus was. Hy was 'n bekwame man gewees. Hy was bekwaam in wat hy gedoen het. Hy het dit met passie gedoen en hy het omgegee hoe hy dit gedoen het. Hy was aktief gewees. Aktief in elkeen se lewe, aktief in die mense met wie hy te doen gehad het. En baie van daardie mense het ons dalk self nie eers geken nie. Ek kan my instel, Elise het seker baie boodskappe gekry, Tannie Marie ook heel moontlik, wat gesê het, Bertus het dit in my lewe gedoen, Bertus het so gemaak, Bertus het so gesê. 'n Aanpak, 'n aktiewe man wat hy was, in elkeen se lewe. En dan, sodat ek met Elise bietjie gesels het oor, het dit vir my geklink, Bertus was 'n man wat kreatief was. En toe ek net oor die program oopgemaak het, toe dink ek by myself, hy was kreatief gewees met kos. Hy kon lekker kos maak. Hy het dit geniet. Sy passie. Hy het almal, ek wil amper sê, bekend gestel aan dit. En dan was Bertus vriendelik gewees. Hy het omgegee vir elke mens, vir elke persoon, hoe hy elke mens benader het, met elke mens gepraat het. Of dit sy meerdere was, wat hy met respek gepraat het, en of dit sy mindere was, het hy ook met respek gepraat. Voor Bertus was almal een gewees. And I would like to read a scripture from Psalm 91 verse 1, just to encourage you all. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. En donderdag, die 1 Mei, het Bertus in die rus van sy hemelse Vader inbeweeg, in die skaduwee van die Almagtige. Vir ons is dit seer, vir ons is dit moeilik om te aanvaar, maar weet verseker, hy rus in die skaduwee van die Almagtige. Elise, ek het so tydjie gelede, het ek 'n pragtige voorstelling gehoor, en ek wil dit graag met jou deel, en ek wil hê jy moet dit altyd onthou, die dag as jy 'n narkie afskil. Nou, jy en Bertus is in 1999 as julle in die huwelik bevestig, en daardie narkie het 'n bloeisel gekry. En vir 35 jaar het hierdie narkie gegroei, en hy het gebloei, en daar was tye gewees, wat hierdie narkie miskien so bietjie 'n inkrimping ervaar het. En dit was in die moeilike tye gewees.
En dan vind jy en Bertus weer mekaar, en dan kry hierdie narkie weer liefde, en hy kry water, en hy kry omgee, en hy raak versadig. En dan groei hy weer. En donderdag, die 1 Mei, is hierdie narkie geskil. Jy is die narkie self, en Bertus was daar die skil, wat ek wil sê wat die narkie by mekaar gehou het. En donderdag het jy totaal en al ontbloot gevoel, want jou narkie is geskil. Jou narkie is nie meer dieselfde nie. Maar toe daar die narkie geskil is, het ons Hemelse Vader gekom, en hy het jou toegevou, met die liefde van die Vader. En hy het vir jou gesê, Elise, wees nie bekommerd nie, ek is daar vir jou. Ek kyk na jou, en ek vou jou toe. Tannie Marie en ek wil Tannie ook daarby insluit. Dink daaraan, as Tannie hulle weer 'n narkie skil, Tannie het 'n seun verloor, en hoe moeilik dit is. Die narkie is geskil. Maar weet verseker, die Hemelse Vader hou vir Tannie vas, en hy dra vir Tannie deur. Ek wil graag vra dat ons opstaan, en dan open ons met gebed. Ons Hemelse Vader, vanmôre vergader ons om u troon. Here, u het vir Bertus kom haal, want u het dit goed gevind om hom te kom haal, in sy aardse tentwoning te verruil vir 'n hemelse woning. 'n Woning wat nie met hande gebou is nie, maar 'n woning wat met u liefde en u genade en u barmhartigheid is hy gebou. Vader, en ons gebed vanmôre is dat u spesiaal vir Elise en vir Tannie Marie en al Bertus se broers en susters in hierdie oomblik sal toevou met u liefde. Here, en laat u die salfolie van die Heilige Gees in hulle wonde sal drup. Here, en daardie leemte wat daar is, wil ons vir u vra dat u dit sal opvul met u liefde. Here, laat hulle sal bewus word van u teenwoordigheid. Dat hulle sal voel die dag wat dit baie moeilik gaan met hulle. Dat hulle sal weet, hulle kan in die beskerming van die Allerhoogste in beweeg. En u sal na hulle kyk. U sal vir hulle dra, verkoop en versterk. Vader, en ons wil vir u vra dat u vanmôre hier waar ons by mekaar is, om die lewe van Bertus te kom vier. Vader, dat u saam met ons sal wees. Vader, Seun en Heilige Gees, ons eer u. Amen. U kan maar weer sit. Ons almal het al die een of ander tyd in ons lewens, het ons 'n geliefde aan die dood afgestaan. En ek dink daar is 'n vraag wat seker pertinent by elkeen al van ons opgeduik het tydens sulke tye. En dis die vraag: Here, hoekom juis hy? Here, hoekom juis my lewensmaat? En daardie antwoord sal ons nooit kan hê nie. Maar
wanneer ons verenig met ons hemelse Vader, sal ons altyd daardie antwoord hê. En al wat ons kan doen is, in tye soos hierdie, om vir mekaar te bid en mekaar aan te moedig. En dit gaan nooit maklik wees nie. Daar gaan dae kom wat dit moeiliker gaan as ander dae. Want daar is altyd 'n dag of 'n omstandighede wat aanbreek, waar jy heel moontlik dat die persoon toe wou gedraai het en gesê het, weet jy, en daardie dag, daar is nie meer 'n persoon om na toe te draai nie. Maar Elise, Tannie Marie, ek wil julle vanmôre die versekering gee, as daar so 'n dag aanbreek, draai na die Here toe. Deel dit met die Here. En hy gaan julle berusting gee, hy gaan julle versterk, en hy gaan vir julle deurdra. En ek wil graag met u deel, ons het vir Elise gevra, wat se gedeelte is vir ons die beste van toepassing op Berthe se lewe? En sonder huiwering het sy geantwoord, Psalm 91 vers 14 tot 16. En ek wil dit graag vir u lees. Hy sê in Psalm 91, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom beskerm, omdat hy my naam ken. En dis wie Bertus was. Hy het geweet, hy het u as vriende en as familie. Hy kan na u toe draai. Maar as die nood gedruk het, het Bertus presies geweet, waarheen om te draai, waarheen om te gaan, om die antwoord vir sy probleem te kry. En Bertus het dit uitgeleef. En elkeen van ons kan dit vanmôre weer eens beamoen. En ek het dit al gesê, Bertus het 'n impak gemaak op elkeen se lewe. En by Bertus was dit nie net op die groot mense wie hy 'n impak gemaak het nie. Nee, Bertus het begin by die kinders, waar sy passie gelê het, om sy hart met 'n kind te deel. Dan sal 'n mens dink, van daar af het Bertus oorbeweeg na die koöperatiewe wêreld toe? Nee, hy het nie. Daar was nog eers 'n paadjie gewees wat hy gestap het. En hy het sy pad wat hy het gestap het, was met gevangenes. Jong manne wat in die gevangenis was. En Bertus het heel moontlik ook geweet en besef, hy was nie te goed gewees nie, dit kon met hom ook gebeur het. En daarom het hy hierdie passie wat hy gehad het vir jong mense, het hy uitgeleef, en sy beker het vol geword, en hy het aanbeweeg. Vers 15, hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. Min van u weet seker daarvan, Bertus het op in Afrika gewerk. En dit het uitdagings gehad, baie uitdagings. En ek wil graag met u een so uitdaging deel. Waar hy in Afrika was, en toe hy van die vliegtuig afklim, het hy gevra, soos wat ons vir Bertus geken het. As hy nie geweet het nie, het hy gaan vra. Wildvreem, maak nie saak wie jy of wat jy is nie. Help my. Geef vir my 'n rigtingaanwyser. En die persone het gesien, hy het baie geld by hom gehad. En hy het besef, hier gaan 'n probleem kom. En hy's met sy beursie toegevou, gebeer in sy sak, is hy na sy plek toe waartoe hy so geoornag het. En toe hy daar aankom, toe bel hy vir Elise in benoudheid.
Ons moet bid. Ek dink ek is agtervolg. Weereens het hy besef, niemand gaan hom kan help in 'n vreemde land nie, behalwe sy hemelse Vader. Toe hy in daardie benoudheid gekom het, het hy besef, dis net die Here wat my kan help. Dis net by die Here by wie ek kan gaan aanklop om hierdie situasie op te los. En so die mense ingekom, gesels en hulle is weg. Wat doen Bertus? Hy gee die Here die eer. Want die eer kom hom toe en nie die mens nie. En die vers gaan verder, in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Dis wie Bertus was. En u as sy vriende, as familie, kan met my saamstem, dat as Bertus, as iemand iets gedoen het vir Bertus, het hy daardie eer aan 'n persoon gegee. Hy het dit nie afgemaak as niks nie. Nee, hy het hom die eer gegee. En ek dink by myself, daar kon seker ook tye gewees het wat hy gedink het, as ek hierdie persoon die eer gaan gee, gaan sy kop dalk 'n bietjie groot word. Maar nog steeds het hy nie die eer vir hom gevat nie. Hy het die eer gegee aan die een vir wie dit toekom. En dit het hy altyd in gedagte gehou. En terwyl Bertus nie meer met ons is nie, is daar seer. Daar is vrae. Maar ek wil julle weer eens bemoedig met 'n skrif uit Matteus 5, vers 4. En ek wil hê jy moet mooi daarna luister. Hy sê, gelukkig is die wat treur. Dan dink 'n mens, Here, hoe kan ek gelukkig wees? My lewensmaat is weg. Here, hoe kan ek treur? Dis my seun, hy's nie meer daar nie. Maar die vers gaan verder. Die vers sê, want hulle sal vertroos word. Dit is so mooi om te dink, dat elkeen van ons, terwyl ons treur, oor hierdie legende in ons elkeen se lewens, weet ons, sal ons vertroos word. Vers 16 sluit vir my so mooi af. Hy sê, met lente van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Met lente van dae sal ek hom versadig. Daardie oomblik toe sy aardse tentwoning, Elise het vir my gesê, hulle het op 'n donderdag, was dit proviantdag gewees. Na werk word daar proviant gekoop vir die naweek, want sy en Bertus gaan huis toe en dis hulle veilige hawe. Daar waar hulle net hulle self kan wees. Daar waar hulle mekaar kan aanvul en mekaar se tekortkominghede kon verstaan het en net gesels het. Bertus het sy aardse veilige hawe het hy verruil vir sy hemelse veilige hawe. En daarom is dit vanmôre 'n voorreg om te kan sê, ons is nie by 'n begrafnis nie. Ons vier die lewe van Bertus Nel. Ek wil afsluit deur u aan te moedig, as u dalk nog nie in die beskerming van die Allerhoogste gekom het nie. Maak plan, kom daaruit. Want dis waar daar 'n veilige hawe vir elkeen is. Waar ons in die beskerming van die Allerhoogste mag wees. En Elise, vandag is daar die moeilike dag. Vandag is die finale totsiens sê.
Maar ons weet, die dag as die Here op die wolke verskyn, gaan hy daar wees. En jy gaan hom saam tegemoet. Mag die Here jou toevou in hierdie moeilike tyd. Mag hy jou dra elke dag. En in daardie tye, in die dag gaan dit reg, gaan dit oukei wees. Dit gaan reg wees. Jy gaan tussen mense wees. Maar vanaand as jy by die huis kom, en is alleen, en is eensaam, weet ons, die Hemelse Vader gaan jou dra. En weet, jou narkie is toegevou in sy liefde. En as jy iets wil deel, 'n moeilike werksdag, 'n oorwinning wat jy behaal het, draai na hom toe. Dis waar jou krag, dis waar jou sterkte nou gaan lê, is om te rus in die skaduwee van die Almagtige. Amen. Ek gaan vra dat ons na die lied luister wat vir Elise en vir Bertus so groot betekenis gehad het. Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Was all you have been faithful. Oh yes, you have. So every oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life now, I surrender now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, yeah. Your goodness is running after me. But my life laid down, I surrender now. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
with every breath that I am able. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Been faithful. Wat 'n pragtige lied is dit nie hierdie nie. The goodness of God. Ek dink ons elkeen kan daarmee saamstem. Die Here se goedheid is onbeskryflik groot. I will ask Elise now to do a live tribute and thanksgiving of Bertus. Om my kyk. Hierdie is vir my krag. Dan voel ek weer sterker. En ek sê dankie vir een en elke persoon wat hier is. Ek het self 'n stuk geskryf. En ek het besluit ek wil hierdie wonderlike man wat Jesus vir my gegee het vandag celebrate. So ek sê vir julle môre liefstes. Julle is almal my liefstes, julle ken my, hoe ek is. En ek gaan praat soos ek is. I'm also going to talk in English because I know that is what most of us understand. I've decided that today is not a funeral. It's a celebration of an awesome person. A Eyster, a legend, the most intelligent person that I know. Honest, a straight shooter, trustworthy. Bert is now my awesome husband. I'm going to give you a short background of why we are here today. Without knowing, over the years, his small intestines grew, intertwined into each other and onto his large intestine. On the 23rd of April, his body couldn't cope anymore. His belly was very swollen, and he landed in ICU, an emergency operation with several complications, and he was on life support. The doctor took him back 2 times, and the third time he suffered a massive heart attack. On the 1st of May, since then, it's the most devastated time of my life. But today I want to start by thanking Lord Jesus Christ for lending me this most wonderful man. He was my angel. And God blessed us with a wonderful and happy life. Dear Mamari,
is here today. While Peter's already in heaven. Thank you that you groomed him and guided Bertus into the much awesome and stunning husband that he's been for me. Bertus was my soulmate, my best friend, my companion, my darling, my lover boy, my koning Roosetoring. He was my awesome husband, so sexy, so dear and all, the dearest of all the dearest, my everything in my whole life. That was Bertus now. We knew each other almost 40 years, married 35 years. Our life is filled with blessings, love, peace, and harmony. Happiness, honesty, truth. Bertus is always true to his word and confident. He was my confidant. We shared everything. Being together was our greatest gift to each other. Respect is our motto, as well as our secret. We shared life and we did everything together. I am his Queen Elizabeth, and as I said, he was my koning Roosetoring. We are born Lego. We are born Mponyana. Attached to each other, he did everything for me and kept me safe. He guided me. He was the leader of his house, a source of knowledge. He gave me what I want and much, much more. Always the utmost best for me, Koningin Elizabeth. Bertus was my galante heer and a gentle soul. However, I have the most wonderful memories and cherished moments which are imprinted in my heart and in my soul and in my mind. Precious treasures and valuables. All I can do is take it one day at a time. My weekend in my Lord and Saviour's hand for the future. My last part is the Thanksgiving. I thought of doing that myself as well. Firstly, I want to thank you, Lord Jesus Christ, Creator of life, for the gift of Bertus now to all of us and everyone that he was so dear to. Excuse me. Bertus, thank you for the stunning husband that you are for me. Our Nell family, Mamari Nell, she's turning 81 years this year. I know that this is heartbreaking for you as well. Annelies, Bert's sister, for assisting to bring Mum from the Cape. Andre and Annette from Bella Bella. Marius Swarry from Paris. We love you all dearly. Our laser board team and our MD and employer, for your wisdom and encouragement. Your visit to Bertus in hospital the moment you heard about the problem. Your comfort and your support. And to be there for me at the house as well, every second. Dave and Nelia, for bringing me home after the devastating news. Our support, your support, and always being here for me. When I need your help and advice, thank you very much. Bianca, for your love and your support. She drove at home, to hospital at night to bring me coffee when Bertus came out of the theater. And I was sitting there alone because nobody else was allowed to visit him, only myself. In my weakest moments, you took the time and the effort. You left your children and your husband that came to me and comforted me. Delivered the coffee and love. Thank you.
Pastor Hannes and Hannelie van Tonder for visiting at the hospital. Praying and anointing Bertus, Pastor Hannes and Hannelie for the service, for your wonderful message and visits, your prayers and support. I really thank you. Lionel and your team for your help and assistance, arrangements, the deliveries, assisting with traveling arrangements. It's too much to mention. Annelies Briggs, you also brought me coffee, visited me, supported. Sanette and Alvi visited Bert in the hospital. There was a short period when he could receive a visitor. However, he was in ICU. And then suddenly Dr. cut off all the visits. Marchant, also for visiting Bertus. Naomi, my sissy, my late brother's wife, for all your support and advice with the arrangements, your determination to guide me when I'm weak and a total mess. You are the strong one, steering me in the right direction, helping me, comforting me, and pampering me with your dedication and love. Your compassion, your love, I will always remember what you did for me, my sissy. Mardi, Madeleine, Lelani and Des, our godchildren who's here today, for immediately being here for me, driving all the way from Christiana to comfort me and be with me. And returning to yesterday again, your love and your support will always be remembered. All our friends and family, neighbors, associates for visiting. It's too many. I can't remember. I'm telling you, I was so overwhelmed. And I just can say thank you. Some of them are not here, some of them are here. But I just say thank you for each and every support that I got. Mama Betty Madibela, is she here? Mama Betty, for your visit, your prayers and your support, always being here for Bertus and myself for so many years. You are our mama. Thank you. The Laserboer family and team in total, your love and comfort and your assistance with the arrangements and all of your efforts. Thank you. The Smith family, even scattered around the country and overseas, who also love Bert so dearly. Thank you for standing with us through this terrible time. The Tugela group, the Hoërskool Wolmaranstad Matric group, HTS Rustenburg, etc. Lots of different groups. It's so many, I can't even remember all of them. And then business related, Motorola, Dynamics, Altron, ARD, Kenwood, Global, Hytera, MST, Olympicoms, Verstay, Web, LA Radio, Halo, TRI, Leaky Feeder South Africa, and many more who's here today, who attend, who sent flowers, who called, who sent a message, who carry us. Thank you for being there for us and for me in this terrible time. Our clients, too many to mention, your comfort, your support, each of the clients that's here today. Thank you very, very much for your support. Other business associations as well, thank you. To each of you here, thank you for attending today in honor of a great man, Bertus Nel. Our neighbors, Street 171, you are also our family, and thank you for your support. All the flowers, the support and telephone calls, every prayer and word and love and comfort. Doctors, medical personnel at Medicare, Afbo, everyone, thank you for the service. AGS Deo Gloria, for your love and your support. Pastor Leon, Dolph, and the ladies assisting with the refreshments.
IMG printing for the stunning design that you did. Water to go. Linda, thank you for the food. Philip, for documentation and helping with the SAPD. So many to thank. Should any of the rest of the speakers want to add a thank you, please do so. Each person who somehow made a contact or assisted, please know that you are acknowledged. Hein van der Westhuizen in Australia and so many others who's sent their love and their support. I want to end by saying, the Lord bless each of you and keep you. The Lord make his face shine upon you and give you peace. Thank you very much for being here. Thank you very much, Elise. While I was sitting there, there's one thing that comes to mind, that Laser Boa, it's got a queen, and you better look after her. Otherwise, Koning Rose Doring is gonna watch you. I'm now gonna ask the family members and friends to come and have a tribute of Bertus. First, I'm gonna ask Madeleine Besuidenhout, his godchild. Goeiemôre. Voordat ek my stukkie vir julle wil lees. Daai twee bome. Dit voel nou vir my, dis my pa en Bertus. Hulle is in die hemel. Hulle kyk vir ons. En dit is twee groot bome wat in ons lewens geval het, wat ons altyd sal onthou. Maar good morning. We are gathered here today to honor and remember a truly special man, my uncle and my godfather, Bertus Nel. It is not easy to put into words just how much he meant to each of us, but I hope to share just a small glimpse of the love, wisdom, and warmth he brought in every one of our lives. Uncle Bertus had a warmth about him that was impossible to ignore. He was wise, he was patient, he was full of life. But one thing I remember most is how he always loved a good reasoning. Not the kind that created tension, but the kind that made you think, that he had this almost magical way of going back and forth with you, until somehow you landed exactly where you wanted to, and it felt like it had been your idea all along. He didn't need to win the reasoning, no, he just loved the exchange, the thinking, and of course, having the last word with a cheeky grin. He had a quiet strength about him, the kind that didn't need to be shouted to be heard. Whether you were facing a tough decision or something needing some encouragement to get through something, Uncle Bertus had a way of making you feel supported, and he never judged you. That in itself was a gift. Ek was nooit vir hom Madeleine nie. Ek was Madeleinetjie. En daardie bynaam het my altyd gesien, gekoester en geliefd laat voel. Dit was sy manier om vir my te sê dat ek vir hom saak maak, selfs sonder om dit altyd in woorde te sê. En dan is daar die liedjie, eintlik 'n koortjie wat ons ken in ons kerk. Ek het 'n lekker smaakie so diep in my hart. Daardie koortjie het soveel van Bert se gees saamgevat. Vreugdevol, vol lewe, altyd daardie smaakie in sy hart wat hy met almal gedeel het. Uncle Bertus wasn't just someone you look up to. He was someone who helped you find your own strength. He gave advice that stuck, words that stayed with you long after the conversation has ended. He shaped us, quietly and lovingly, and we are better for having to know him. We'll miss him dearly,
and deeply his wisdom, his humor, that twinkle in his eye. But we carry him with us every day. In the lessons he taught, the stories we tell, and yes, in that lekker smaakie he left in every one of our hearts. Thank you, Uncle Bertus, for everything. Lief jou altyd. Ons sal altyd lief wees vir Lesie. Mooi maak. Baie dankie Madeleine. Ek gaan nou vir André Nel vra, sy broer. Goeiemôre familie en vriende. Elise en moeder. Dit is 'n skok gewees toe ons hoor Bertus is in die ICU en dit gaan nie goed nie. Maar ons het geweet dat hy by die Vader is donderdag en ons weet Bertus het sy lewe so gelei dat ons nie eers twyfel daaroor nie. Ek sê vir julle elkeen wat hom baie goed geken het, baie dankie dat julle vandag hier is. En Bertus was 'n eyster gewees. En ons wag om hom eendag weer daar te ontmoet, want ons hoop ons gaan op dieselfde plek eindig. Baie dankie dat julle hier was en hy was 'n groot man. Waardeer, dankie. Baie dankie André. Ek gaan nou vra dat sy ander broer Marius kom, dat hy vir ons ook 'n huldeblyk bring. Baie dankie. Ek, goeiemôre geliefdes en kollegas van Bert en al die mense wat hom ken en wat my al ken. Ek is 'n onderwyser en ek het dit begin besef dat ek ook in die onderwys wil inbetree toe ek vir Bert die eerste keer sien het toe hulle gaan swat het. My vraag is, liewe Bert, waar kan ek begin? Jy het 'n vol lewe gelei, hoogtepunte en laagtepunte beleef soos almal van ons en jy het dit oorkom. Jy was altyd ons ou boet en ons het ons altyd gelei. Nou vir 'n staaltjie, as julle weet, ek is 6 jaar jonger as hy. I was 6 years younger than him. So I never had the chance when I wanted to go with him, then he said, no, you're too small, stay home, bly by die huis. You're not allowed to come with us. And I said, okay. And then one day, what happened actually, it was very quiet. We were 5 children in the house. And my dad woke up and he heard, but the house was very quiet. And I stood up and I saw what was happening. It was quite quiet in the house. Meanwhile, they decided to take some sugar, coffee, tea, and they packed it in a backpack, and they left because we stayed on the plot. And my dad told him that they might fail their exams. So that's why they took coffee, tea, and whatever, boxer, whatever you can have. They loaded in and they left. So when we woke up the morning, I was at home because they must always left me at home. And then my dad decided, let's go and find them. And I jumped in with him in the bakkie because they left me at home again. So I was excited. I know there's something's going to happen. So I drove, and the old guy that looked after the sheep and the stock, he told us no, he went to the copy. And we just followed, and we picked them up. And then I realized, when you get home, I'm going to get nothing, and you're going to get it. But I don't know what exactly happened there that day. So miskien het hulle dragslaag gekry of nie, kan nie onthou nie. Maar ek het lekker gelag, want hulle was mos aan die ander kant en ek was onskuldig. Julle wou my mos alleen los. En dan die volgende, jy het baie vriende by NKP gehad.
Normaal College Pretoria. We had a lot of friends, student fellow friends, and your hostel was Tugela, waar hy begin het. Vriende wat hy mee gesels het, Jaco Botes kan ek onthou, dan kom hulle met die Datsun aan, die subwoofer en musiek. En dan speel hy ding van radio, wat andere ek dink wat hy bekend is. Speel hy ding en dan het hulle hy booster, en dan speel hy sound, kan jy hoor, hulle kom van Pretoria af, as hulle wil maar ons stad inry. Bertus Nel is hier met die rooi Datsun, saam met Jaco Botes en André en ook 'n vriend of twee. Dan is hulle hier vir die naweek, en natuurlik want my ma moes so 'n hele sak wasgoed gehad om te laat was. Goed. Daar was ware Tugela vriende, soos byvoorbeeld Jaco Botes, om net een van hulle te sê wat ek kan onthou. Waar jy ook al in die lewe beweeg het jy mense nader getrek met jou vriendelikheid en jou humorsin en jou geselsies wat jy met hom aangeknoop het. And what Bertus did was, he went to you and he started speaking to you. So you feel comfort inside. But say, this guy don't even know me, but he speak to me. So he wanted to get to know you, and then maybe sometimes you had a problem. And he maybe had to sit and think and solve it for you. Bertus was that kind of person that was always friendly, but he was also that kind of person that need to be exact. Certain things had to be done in a certain way. There's no other way. This first way, the right way, and that's that. In die weermag het jy leierskap getoon. Jy het Elise ontmoet en julle is getroud. Jy het haar soos 'n ware heer behandel. Dit kon almal aanskou en ervaar. En ek onthou terug, Bertus het op Pieter se trou gesê, waarvoor staan dit van Nel? Net een liefde. En dit het hy deur sy hele lewe met Elise gedoen. En ek het dit so ervaar, en die mense om dit het dit ervaar. Dan die volgende, jou braais en jou potjiekos was altyd meesterstukke, met 'n lekker kuier en 'n lekker gesels. Jou vriendelikheid en kuiertjies sal altyd onthou word. En dan, dankie vir al jou ondersteuning, toe ek moeilike tye ervaar het. Thank you for all your support when I had tough times. And I went to him, and then he spoke to me, and he gave me a solution, or said, let's go and try and find a solution for the problem. Net so vriendelik soos jy was, kan jy ook ernstig gepraat het en 'n mens laat besef het dat hy opreg omgegee het en net die beste vir jou wou gee. Gaan jou mis, die lag en die omgee. Jy het so baie mense se lewens aangeraak met jou vriendelikheid en jou opregtheid. Jy was in jou element as jy kon potjiekos maak. Rus sag my broer, God het gegee en God het geneem. Tot ons weer sien, tot ons weer ontmoet. Liefde, Marius en ons familie. Dankie Marius. Wat 'n voorreg is dit nie om so broer te kan eer nie. Ek gaan nou Mr. Leslie Milo, MD of Laser Booba. Thank you. Thank you. Yes, Leslie Masilo. Good morning everyone. Goeiemôre almal. Dumelang, ek het gehoor die pastoor kan L3 praat, so ek maak so. Firstly, I would like to say thanks to the Almighty to give us strength. As you all know that Bertus was part of our family at Laser, and Elise come far from with Laser. So when I first came into Laser as part of Laser, Elise welcomed me with her open hands and her open heart.
You all know, whoever who's here, what love does Elise have for every one of us. And she builded the love amongst all of us at Laser. So when I became part of them, she made us to feel, to make me ease for me that we grew the love. And that's how I met Bertus. And in the last 5 years, Bertus had an opportunity to come and join back in Laser. He was with Laser before, and he came back 5 years. And only God knows why I gave him the opportunity to come and spend his last 5 years with Elise, sharing their lives. I mean, after his birthday, the 60th birthday, every day when he went home, he was saying, "Come, my love, let's go to our happy place." And I think today he's at his happy place. We are thankful for that. Everyone who spoke about Bertus before me said it all. I mean, Bertus' love, Bertus' care, he was a giver, everything. I mean, not only giving money, but giving the love, the heart, the knowledge, the experience. He was willing to share with everyone. I mean, every time when I introduce somebody to him, he takes over. So it was easy for me. You know, he will make that person at ease like he knows him forever. And he will build that relationship. So we really lost Bertus, but I believe that the legacy that you have built in us will stay with our hearts forever. Family members and Elise, I'd just like to share some words with you that will stay. And was the fear? You can borrow mine. Yeah. In this time of deep sorrow, may you find peace in cherishing the beautiful memories you shared with Bertus. Though he is physically absent, his love continues to surround us. His wisdom guides us, and the Spirit remains forever in our hearts. As the Bible reminds us in Psalm 34, verse 18, the Lord is close to the broken hearts and saves those who are crushed in spirit. May you find strength in each other, comfort in founding memories, and peace in knowing that grief is the price we pay for love. In the difficult days ahead, remember the healing comes gradually, and it's okay for both smile and the memory you shared and shed tear for the loss. The love you shared cannot be diminished by death. It lives on in each life your loved one touched, creating a legacy that continues through all who knew him. Thank you. Thank you very much. Wat 'n mooi boodskap is dit nie, om dit te kan ontvang nie. Ek gaan nou vir Lelani besynou. Godchild ook vra om ietsie te kom sê. Ladies and gentlemen, we have gathered here today to bid farewell to a man whose life leaves behind a remarkable legacy of service, dedication, and wisdom. Uncle Bertus Nel, born on March 16, 1965, in Kulini, was not only a beloved family member and a friend, but also a man of great integrity and achievement. His impressive career began with his studies in higher education,
followed by his registration in 1988 with the South African Council for Educators. His passion for childcare led him to further training in the professional handling of assault situations, a skill that made him more exceptional in his work with people. Uncle Bertus' service to our country continued in South African Defence Force, where in 1989 he served with a distinction as a commander in the 116th Battalion, RE Batu Bati. By 1993, he was second in command of a subunit at the infantry school. His dedication to service was also recognized by the office of President Nelson Mandela himself, when in 1993 he received a commission to serve as an officer in the Department of Correctional Services. He never stopped learning, from plastering and paving to sales, project management and human resources. Bertus shaped his knowledge and skills through institutions such as Hampton College, Damelin, K-Base, and more. He was even a master facilitator in adult basic education and training. His ability to work with people, especially in difficult circumstances, was exceptional. But it wasn't just his qualifications that made him special. It was his humanity, his ability to understand people, his knowledge of various African languages, and his gift for communicating meaningfully with everyone from all walks of life. He didn't just have colleagues, he made friends, built family, and made a difference in every space he entered. Uncle Bertus concluded his career with his loved ones at Laser Bua, not just as a workplace, but as a safe place and a home full of love. All of us who knew him can attest to the incredible broadness of his knowledge. If you wanted to know something, you could ask him. He always had an answer, or at least a story that would leave you wiser. We are truly blessed to have known him, to have worked with him, and to have called him our own. May his legacy of service, respect, and zest for life live on in each of us. Rest in peace, Uncle Bertus. You have left your mark in hearts, in work, and in the world. Liewe Lisie, met opregte dankbaarheid wil ons jou bedank vir die onmeetbare liefde en sorg wat jy aan Bertus bewys het. In die goeie tye en in die dae van siekte. Julle was meer as 'n lewensmaats. Julle was vertrouelinge, beste vriende en mekaar se veilige hawe. Die pad wat julle saam gestap het, was gevul met avonture, lag, liefde en diepe respek. Julle het mekaar gekoester, ondersteun en die beste na vore gebring. Julle het soveel van julle tyd en liefde aan ander gegee, saam hand aan hand. Ons eer en waardeer julle vir alles wat julle was en steeds is. 'n Kragtige voorbeeld van liefde, deursettingsvermoë en onbaatsigtigheid. Mag ons Hemelse Vader jou ryklik seën, jou krag gee vir elke dag en jou baie gelyk maak met liefde en waardering. Dankie. Ek sit en luister so. Dit is dan wonderlik om 'n man soos Bertus te kon geken het. Wat 'n voorreg dit is. In elke boodskap wat jy mense hoor, all you see is his love to other people. I'm going to ask Jacobotus, his friend, Mense, ek het baie om te sê van Bertus. Bertus was 'n man wat jy 12 uur in die nag kan bel. En dan sal hy opstaan en jou kom help. Ons het lekker daar saam gehad op die college. Ons het vriende gemaak. Maar Bertus was 'n persoon wat oral bekend was. Almal het geweet van Bertus. Ons het lekker tye gehad.
Tannie Marie, ek weet nie of Tannie kan onthou daai naweek in Wollies. Ons was bietjie stout geweest. Andre onthou jy na 'n bekleierery uitgebreek. En die oggend toe sit ons op die stoep en eet koffie en beskuit. En daar kom die kanarie waar aan die polisievan. En ons sê nog nee, dis nou vir ons en ons maak 'n grap. En die volgende oomblik toe trek die polisievan daarin. Hulle wil Bertus hulle toesluit vir Andre en almal en ons praat mooi en die ou sê nee, goed, ons kan net saam hulle ry tot by die polisiestasie. Op die ou en toe Bertus, ek dink Andre jy ook of wie was toe bietjie toegesluit en ek smeek die polisieman hier spel. Ek ken niemand nie, ek wil nie na die oom en tannie toe gaan nie. Sluit my op toe. Dis die eerste keer wat iemand pleit om polisiestasie toe te gaan. Maar daai polisieman wil niks weet nie. Wel daai dag het ek Wollies geleer ken, want ek het die hele dag op en af gery. Straat op en af, want ek het nie kans gesien om die tannie of die oom te face nie. Maar Bertus is 'n diep mens. And I'm sure all of you know that that's why you are here. You were part of his life. I'm going to miss him. I didn't have a lot of opportunities to visit him the last few years because we spent most of our time in the UAE. But I'm going to miss him. And Bertus, I salute you. Baie dankie. So leer ons nog ietsie ken van Bertus, né? Wat 'n voorreg is dit nie. Ek gaan nou vir Hannes Rood vra om vir ons 'n boodskap te kom gee dan. Goeiemôre almal. Unfortunately my speech is only in Afrikaans. I grew up in Brits. You only speak English there in self-defense. So if I change now, some of the wrong message will come through. Ek is hier namens die Tugela Mans Koshuis. Jy het nou 'n paar verwysings gekry. Andre was ook 'n Tugela man. Jaco wat hier gestaan het was 'n Tugela man. En dan sit hier nog 'n paar Tugela manne tussen ons. Ons was in die 1980s daar gewees. Maar Elise, ek wil begin, ek ken jou nou nie persoonlik nie, maar deur Bertus ken ons mekaar. So namens die Tugela Mans Koshuis en sy manne Elise, ons innige simpatie en meelewing in hierdie uiterste hartseer tyd waarin die Nel familie en gesin gaan. Julle hartseer is ook ons hartseer. Ons kan nie jou las verlig nie, maar ons kan ons wonderlike herinneringe van Bertus met jou deel en vir jou die berusting bring dat jy tans baie veilig in die holte van die Here se hande is. Glo dit net en hou vas daaraan. Goed, ek en 'n klompie van die manne wat hier sit en nog baie ander wat nou nie hier kan wees as gevolg van verskillende redes nie. Ons was deel van hier waar ek staan is ek die eindproduk van 'n sosiale eksperiment wat lank terug plaasgevind het. Die eksperiment het so gewerk. 'n Klomp vreemde jong manne word saam in 'n koshuis gegooi en aan verskeie aktiwiteite, uitdagings en baie vreemde versoeke blootgestel. Natuurlik is ons gedrag gereeld geëvalueer en terugvoering is soms gegee met 'n cricketkolf, 'n hokkiestok of 'n tekkie met 'n koekie seep in. As jong manne het ons nooit regtig die doel van hierdie eksperiment verstaan nie. Maar ons het dit voluit gedoen en baie geniet. En so terloops het party van ons onderwysers geword. Bertus, of Katvis soos hy ook genoem is, was 'n regte koshuisman. 'n Tugela man in murg en been en baie trots daarop om een van Donner se kinders te wees. Hy het al die studente en veral koshuisaktiwiteite getrou en voluit bygewoon en ondersteun. Van 'n koshuis rugbywedstryd tot 'n serrie, 'n uitseil, 'n liefnooi en dan natuurlik een van sy gunsteling aktiwiteite was om te help met die vlotbou. En daar weet ek het hy vir Jaco baie bygestaan. Soms deur die nag het hulle gewerk en dan met AK's die volgende dag verder aangegaan. Hy was een van daardie ouens in die koshuis wat met almal baie goed oor die weg gekom het. Hy het opreg belang gestel in mede-koshuismanne en kon simpatie en empatie toon wanneer iemand dit nodig gehad het. Hy het gereeld as vrederegter opgetree tussen 'n klomp rowwe manne. Bertus het selde 'n funksie gemis en hy het baie lekker saam met die manne gekuier. Maar hy was die een wat hom altyd ontferm het oor die wat 'n bietjie te ver gegaan het.
Hy het gesorg dat almal veilig teruggekom het by die koshuis, dat almal gehaal word, dat karre wat vergeet word op plekke soos Fonteine of Jumbo Rally weer gekry word. En so het hy vir baie manne 'n ekstra myl geloop of gery en hulle moontlik gespaar van groter probleme. Bertus het 'n wonderlike humorsin gehad en hy kon lekker lag. Hy kon 'n grappie maak en hy kon ook 'n grappie vat. Maar baie keer daai grappie vat het gekom met 'n bloedrooi gesig en hy's baie kwaad op 'n dag in die eetsaal net voor hy die tafelgebed moet doen. Net voor hy wil sê sluit julle oë, toe skiet Smit hom met 'n stukkie pampoen tussen die oë. Hy was baie kwaad, maar na 'n bier by die Bell Hotel was almal vergewe en daar's vir 'n lang tyd lekker gelag oor die storie. Ons weet dat die Tugela manne was na aan sy hart. Ons kan met trots sê dat ons van sy beste aardse jare saam met hom gedeel het. Dit is in so 'n koshuis opset waar 'n man se ware karakter getoets word. Hy het die toets met vleiende vaandels geslaag. Hy was ook een van die eerstes wat aktief betrokke geraak het op ons koshuis se WhatsApp groep wat baie woelig is. Die medaille en simpatieke wense het die afgelope week op hierdie groep van oral gekom, van reg oor die wêreld. Ons het gepraat van daai in Australië, hierdie in Nieu-Seeland en dan in Suid-Afrika baie manne. Ons gaan hom baie mis op ons Tugela WhatsApp groep. Ons gaan hom mis op toekomstige reunies of kuiers, maar ons sal nie vergeet om huildrong op hom en ons ander gevalle Tugela broers te dink nie. En nou is sy plekkie leeg en sy stem is stil. Nie net tussen sy geliefdes nie, maar ook op ons groep. Julle, sy familie, en Andrei, wat natuurlik ook 'n ou Tugela man was. Julle was bevoorreg om hom vir baie langer tyd deel van julle lewe te hê. Elise, vir jou en die familie baie sterkte vorentoe. Die gemis hou nooit op nie. Dis die slegte nuus wat ek vir jou gee. Maar wees verseker dat hy altyd deel van ons Tugela familie sal bly en dat sy naam nog by baie gesprekke en reunies sal opduik. Sy invloed op ons lewe was en ons nog steeds groot en ons Tugela manne hou definitief daaraan vas in die moeilike tye. Ons manne glo ook vas dat vandag in die tyd van rou ook 'n tyd van herinnering terugroep oor sy lewe en om dit ook te vier. Veral sy jaargroep, daai eerstejaars, Jaco en Flip, julle was saam met hom eerstejaars, ander ek dink jy ook. Julle het 'n baie spesiale band met hom. As ek dus kan afsluit met terugverwysing na die sosiale eksperiment waarmee ek begin het. As ons na 40 jaar 'n goeie vriend soos Bertus, wat ook deel van hierdie eksperiment was, nog steeds so belangrik ag om sy begrafnis by te woon en sy lewe te vier, dan was hierdie eksperiment absoluut die moeite werd geweest. Rustig op Bertus en mooi loop. Baie dankie. En so kom al die sondes en skandes uit. Mooi sondes en mooi skandes. Ek gaan nou vir Naomi Smit vra om vir ons ook 'n huldeblykie te bring. Goeiemôre liefste. Allerliefste mense, kennisse, familie, vriende, my liefste sussie. Hiermee net 'n herinnering aan Bertus. Vandag staan ons stil voor die lewe van 'n besonderse man, my swaar Bertus Nel. Dit is nie moeilik om die regte woorde te vind wanneer iemand so dierbaar aan ons werk waag. Bertus was nie net 'n familielid nie. Hy was 'n vriend, 'n mentor en 'n vertroude metgesel op die lewenspad. Sy teenwoordigheid het altyd 'n gevoel van veiligheid en kalmte gebring. Hy was iemand op wie jy altyd kon staatmaak. Bertus was altyd bereid om te help, altyd eerste. In die reis iemand ondersteuning nodig gehad het. In sy nederigheid het daar 'n stille krag geskuil. Hy het die mense om hom lief gehad. Hy was duidelik in alles wat hy gedoen het en die klein gebare van omgee in sy opregte belangstelling, in ander se welstand en in sy diepe respek vir sy familie en vriende. Ons sal Bertus onthou vir sy humorsin, sy rustige geaardheid en die manier waarop hy altyd lig gebring het, selfs in donker tye. Hy het 'n besonderse manier gehad om jou op so op jou gemak te laat voel, of jy hom al jare ken of net 'n paar minute. Hy het 'n groot leegte en 'n leemte agtergelaat in ons familie, maar ook 'n ryk erfenis van liefde, eerlikheid en deernis. Ons koester die herinnering aan hom, die geselsies, die lag, die ondersteuning en die eenvoudige maar kosbare oomblikke saam. Rus en vrede, Bertus. Jy was 'n lig in ons lewens en jy sal altyd 'n plek in ons hart hê. My liefste
liefste Sissa, my geliefde pragtige Liesie. Jy is sekerlik die mees liefdevolste en die omgeeste mens wat ek ken. Baie dankie vir die sonstraal wat jy in my lewe is en wat jy vir my beteken het tydens Boeta wat op weg is. Jy is altyd daar, maak nie saak wanneer ek jou bel nie. Jy is bereid om altyd vir my aan te moedig en weer moed te gee vir die pad vorentoe. Dis 'n voorreg om jou Sissa te kan wees en ek wil net vir jou sê, ek sal altyd daar wees vir jou. In die tye wat voor lê, is nie maklik nie. Ek kom daardeur en ek wil graag vir jou dit voorlees. As jy nie meer kan bid nie, lees die volgende. Hou my vas, Here, as my voete gly en ek sukkel om op my knieë te bly. Troos my as trane vloei, genees my hart wanneer hy bloei. Wees my vriend as ek alleen voel. Here, wanneer ek voel ek kan nie meer nie, wees U my krag as ek moedeloos raak. Help my in al my besluite. Dankie dat ek dit alles mag vra en dankie dat U my dra. Baie lief vir jou, my Sissa. Ek sal altyd daar wees vir jou. Baie dankie, Naomi. Lisna Jacobs is 'n vriend in Business Association. Goeiemôre julle. Ek sit en ek luister. Alles som op wat almal sê van wie Bertus was. En ek dink nie enigiets wat ek sê kan bydra nie. Maar wat een ding wat vir my uitgestaan het van Bertus is die manier hoe hy jou lief gehad het, Liesie. Julle twee was nie net man en vrou nie. Julle was maatjies. Julle het beklei, julle het gelag. Julle het gespeel. Dra daai herinneringe altyd so mee. Bertus is by jou. Hy's nou by ons liewe Vader. Maar ons sal onthou hom vir die mens wat hy was en die liefde wat hy vir almal van ons gegee het. Okay. Wat 'n mooi boodskap is dit nie. Net voor ons die kerk ingestap het, is daar 'n versoek gewees dat Mama Betty, net vir ons ook ietsie kom sê. Dumelang. Goeiemôre. Good morning. I'm standing here, I'm Betty. I just want to say a little bit with Bertus. I start to know this family at 2017 when I start to know them. I don't know what to say with this family. First time when I arrived in their house, in a toilet, I found the Bible. In the kitchen, there is a Bible. In a sitting room, there is a Bible. In a room, sleeping bedroom, there is a Bible. I just ask myself, God, are you bringing me in a right place? Really? God says yes. The people of this house, they are praying. Really, they are praying. And I was so happy because I'm also a prayer warrior. Hallelujah. And I just, I worked for them for 3 years
if I still remember. 3 years. And I was also busy with the things of God. And I just want to say today is, I don't know what to say with this day, with this family. Hallelujah. And I was always connected with them with the prayer. I was always connected with the prayer. If I have something, I told them, they pray with me. And if they have something, I pray with them. Hallelujah. And with Bertas, I don't know what to say, because this man, he was a friendly man. He was always a joking man. He was always, just if you see him here, he was always smiling. Always smiling. And I was so shocked on the 22 April. I just going now to the point. 22 April, Elise phoned me, said, he always call me, Mama Muruti, can you please pray with us? I say, why? He said, I'm at the hospital because Bertas is very sick. We start to pray together. Every day I ask her, how is Bertas? No, she told me. When I was busy praying at home, it was on the 26th. Yes, it was on the 26th. God told me something, but I didn't told her. But I know it's a woman of God. She have the Holy Spirit always told her something. God said to me, those who came first, they are going to be the last. Those who came the last, they are going to be the first in heaven. I just, I was so shocked. But I tried to pray with it. And God said to me, just start to pray with Bertas. He gave me this scripture, Romans 10, verse 9. I phoned Elise. I said to her, are you at the hospital? She said to me, no, I'm at home because I was praying and God said, today I must rest. When she told me that, something came to me that, God, you said the first are going to be the last, and the last are going to be the first at heaven. Hallelujah. And then I start to said, oh, maybe God is busy speaking with Mama. And then she said to me, when I go to the hospital, I'll phone you. And really, she phoned me, and I said to her, can I please pray with Bertas? He said he can't speak, but I'm going to put the earphone louder. And then she do that, and I lead him to the prayer according to the word of God. So we start to pray. We start to pray with Mama Elise. And on the first, she phoned me. She said, Mama Betty, Bertas is oorlede. Maar daar is een ding die wat die Here vir ons gesê. The first are going to be the last. The last are going to be the first. Dat beteken, daai man is by die hand is by nou die Here se hand. Want he received Jesus Christ as the Lord and as his Savior. Hallelujah. Want die woorde van die Here het gesê, as by die wêreld, die sleutel van die wêreld is Jesus Christ. Dis hoekom die Here het so gemaak, so ons is baie
ons is bly, want hy is by die hand se Here. We celebrate today. We said, God, now, are we going to be in your hands like this man? Dis die ding die wat ek vir die Here gevra, Here help my, want hier man het mooi pad geloop. Ek hoor almal hulle praat hierso, hy was 'n goeie man, het ook die laaste dag by die 'n goeie pad geloop. Die Here het alles geweet, ons het nie niks geweet nie, halleluja. So ek wil net sê, he was a soldier of God. Because he was trying to wake up. He was trying to do everything. And we are also praying. But God says, no, this is the last day. He's resting. He's in the hand of God. That is why I said, Romans 10 verse 9. Let us go and read that scripture. Thank you very much. Ons gaan dan nou vra vir Desiree, Besuidene, ook ietsie te kom sê. Môre. Sjoe, dit is net so skokwekkend wat gebeur het. Bertus het 'n geweldige kennis gehad en sy tergees. Altyd reg vir 'n redenasie en 'n grappie. Hy was altyd standvastig in al sy optredes. Nooit laat nie, hy was altyd op tyd. Hy was ook 'n baie betroubare mens, geen valsheid by hom nie. Bertus het ook 'n baie sterk persoonlikheid gehad. Nou moet ons almal net onthou om nie kwaad te wees nie en dat dit u wil was om hom te kom haal. Hy is nou soveel beter en ek kan net dink hoe dankbaar hy is vir almal wat hier is. Liewe Bert, dankie vir die mens wie jy was. Dankie vir elke grappie en elke redenasie. Mag jy in vrede rus saam met ons grote God. Dankie liewe Lies vir alles wat jy gedoen het, nie net vir Bert nie, maar vir ons. Nou wil ek net 'n versie deel wat ek graag wil hê almal moet by hulle hou. Psalm 121 vers 1 en 2. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Baie dankie. Baie dankie. Wat 'n mooi boodskap om jou af te sluit, jou oop te slaan na die berge en waar sal jou hulp vandaan kom? Lies, ek dink dat jy die antwoord nou gekry. Ons wil vra, as daar dalk nog iemand is wat ietsie wil sê, jy is hartlik welkom. Dan gaan ons voort met die slideshow van Bertus. Baie dankie. Ek het so hier en daar 'n glimlag gehoor wat opgegaan het toe hulle die laaste videoklip gespeel het. En dit is die gedagte wat ons van Bertus moet onthou. As 'n vrolike en 'n blymoedige mens. Mag hy net voortleef in ons elkeen se harte. Ek gaan nie vra om op te staan, dan sluit ons af met gebed. As ek klaar afgesluit het met gebed, kom ons gee die naaste familie net kans om eers uit te beweeg na buitekant en die laaste eerbetoning te gaan bewys en daarna is u almal hartlik welkom te volg en dan daarna as die lijkswaar wegbeweeg het, is u hartlik welkom om ietsie saam dan te geniet in die eetkamer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir u
u liefde en u genade. Dankie Vader vir Bertus wat u vir 60 jaar aan ons geleen het. Here, en van vandag af moet ons verder alleen aanbeweeg. Alleen as mens, sonder hom, maar ons weet u is saam met ons, want u is die skaduwee aan ons elkeen se regterhand. Ons dink spesiaal aan Elise en aan Tannie Marie, dat u na hulle elkeen sal kyk, sal bewaar, beskut en beskerm, dat u hulle voor en hulle agterhoede sal wees. Here, en laat hulle in die skaduwee van die Almagtige kan inbeweeg, in die dae wat dit nie so maklik is nie. Vader, ons sê vir u dankie dat ons by mekaar kon gewees het. Dankie dat u ons kom seën het met u teenwoordigheid. En waar ons nou verder hier uit mekaar uit beweeg, seën u die verrigtinge ook daarmee. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.